batona ngomretu abachesudiba mara ngomretu wa ekana ngomretu abongo osometsana chiko chomanga endra uri nabone obabuza mara zisemaze uthi nana mtu namuke oyithawo njengoba bathu bakunyego to exam yamo wafoboro bana njengoba bathu bakunyego exam yamo wafekana mo fenene asithope tuna roneta ngotambazi wabafuma kadzina abana roneta nabafunzi bane bathindela bathibitana babafunzi unezitezo zinize abakwama abajenelelikazi arari kwamba zvazvino ratandoi une avana ula mufumakazi une avana ula mwana ujenisa hani chikoro nalivadzilenga pala mumachero wangu kuzurisa hani ratando ronoita nga zvito zvakudhabhadhabha ronoita nga mutu anobita ngari ene watusa vushaka ngena chikoristira savushaka rabavhenda zvazvino neri kuhana zvazvino miyamaopere rejustice kavo riri vose vatu vana vavona vakona zvito zvezvo zvotambudza vafumakadzi navana rikotobajera vukando kachabukoma risadotorindira namapurisa wara mapurisa arisiya rikotodovona chitanda chamubutso apa chichikosuma rikotodovona nane vabaurwa nevazvinisa vachikosuma zvimwe vasongodita ngari vayamba kore ngeno kuna mafungo aso vasahambira tando roneta riri justice somiyamaopera tando aiwa rikotobonga manda amarikosi vana vapfara vodzikuwa ngamanda vana vodzikuwa ngamanda zviambori heri vari pasi ari kuima nazvo naruti pedzi ndipo lina rikadijana khalo iri kani ndi athoma ndajiya vaphanḓa musi risatuvona limwe apa ngori kote ubona limwe zvino ndijiya va ndi Masiari ndari Masiari hayi kharipira ya parende ngapha ni Masiari mphorathando ndara mulipo ya ndubvadzera nemirenjini nevona mphorathando chimwe chifhinga ichi una khaladzi ti wavona izvi zvithu zvinokuitwa omaliwa ndi upfa mbilu ichitovava mani ngo utomba ngo wemphanga unofisa bisilibu ndi mupfinda ndi chimufuna ngana na chimtelela zwino tidiri zori ukhova ngodo ifiyo kha vamwe vathu ndivona uri utomba ngo zwe azwita kha la mufumakadzi na nwana hula izine watohwara muthu uchikutoa naye uchikumposana nduni wa murwa nga mphe avarera mwana chitwani amuisa myembo ziumbuleni domtombura ukhajani kha zvithu ndiko nikudzora ni yavhura na vutendi na brother khakhe na rapangi zvino ndivona uyu uri zve aita khatowe ayejele savamwe unga apa shangoni vathu vanobita voramisoi vana vasina mbilu dzavo ndichisedza mpo zokhakhea nga amanda zve aita Livhu zokhakhea nga amanda alo huwa khauve huwa hawe ana mshumo ndilusava na mshumo uita zvithu zvito zvoraliyo Sabc Livhu oita zokhakhea khatowe ayejele none ote unofarwa kare kana vene mpo vaisa vyava zaita Livhu ndandikotalela na ziklipi dzavo na nepeza mwana na zvamufumati zvyava zaita Livhu ejele rikosona kungayi zvino aiwa lopfara ngamanda ramulipo lopfara ngamanda hey wazvipfa vanna vachikoambori hayi utonga vai vaiti vazvito izvo zvotambudza vana navafumakadzi Afrika Chipembe zvino musi vanna vodzikuwa ngorali hey vanga vana buimba iketsetsezenzele show nga Standard Bank yovuya parapara FM itotobona vone vachiva wallet wise chila chigwada chidhova hapo uvuya uda ukovekana na vone ngudo dzechigwada chadziguda kadzimwe cheyo mbi dzamashereni dzemavuya vadzijiya katina kubverera heva vana honga wa wallet wise kavatichelese iketsetsezenzele lavuna limwe na limwe vukati ya 4:15 na 4:30 iketsetsezenzele show vaidhiselwa nga Standard Bank. The compensation fund ikodivadza vashumi vothe va mudini uri zvino na vone vokukatelwa nga pasi ya mulayo wa Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act COIDA hezwi zwi to amba uri zvino na vone va tea u badelwa arali va huvhala kana va kavhiwa nga vuvabyi musi va mushumoni vatholi vothe va vashumi va mudini va khou ṱuṱuwedza u ḓiṅwalisa na the compensation fund u ḓiṅwalisa kha vha ye ofisini dza vunḓu kana muhatsho wa zwa mushumo u re tsini na havho u wana mafhungo nga vhuḓalo kha vha founele 0860 105 350 kana 0800 321 322 kana vha rumele mbudziso dzavho kha cfcallcenter@labour.gov.za kana registration cf@labour.gov.za kana vha dzhene kha labour.gov.za. The compensation fund i shumela vhone. Ndikodiva chimwe na chimwe nga inwi Iyo uri vajere boy yetingayi uri vajere geli ngabazobva muthu wachikakamela asina makakamela adihanga uri umufumakazi adihanga uri umme ndiwe neminini musungulusi kalavutano
Yambo dita fumbili irati mirete zoino roba kawara ya bufumi na bubili nango pungolera dzulangalo ndi heli linela kokwama ane adividza Sabc Livhu achizvisela khagala uri uramiswaso pedzi huko pfa zvino achikoupfindi mumbulero rwakaudza na mufumakazi ngauri mufumakazi wawe odopfarange ka Facebook achikobvisela khagala utambudzwa hawe hothe bvisela khagala na utambudzwa hanwana bvisela khagala na zwote zvine ukori zvosa kuchimbidzwa nga ngona naone zvoitea ubva kale pedziya vala vane avadivi uri kuitia mini ngori vahone ri songo zwi dzhiela fhasi vahone vane avakhodiva uri nava va tshi khou amba nga ili lo bvafi apo mufumakadzi vo amba zwifhio va tshi ri mini kha ri mbo ḓi pfa zwino uri vo bvisela khagala haya mafhungo nga nḓilaḓe ndo vona uri ndi khwine ndi ye live kha inoni Facebook ya mu ope ngori hangi on delete and ono thoma no ntsendela message yawe yo nthreatena pa ka WhatsApp nishi batho nne ndo neta na even Jane tingo vhuya ndatenda Jane uri khade mdini wanga why ndi tshitenda uri Jane khade mdini wanga na oyo muchidzi ene ava hone zvino namusi achidiwana nne tingo dzuluwa na nne pasi afimi ya vana uko da muchidzi dzula pano muchidzi una dzimwe history ngisa hola mwana hango da musidzana kutorwala muchidzi una zvimwe zvine ndinga zviyamba pano ndikutoshava zvimwe zvithu ndikutoshava zori bamwe vathu nambiri tuku ndinganamba na wanapa ndonotanganedza na zvithu zvinovava pala mudhinini edipo ndimukonderera chimwe na chimwe ndonokondereresa badi wo muthu ndidzula ndikomuvudza uri Livhu nne naini ari dzule na vana vashu ndikutoshava kuti ndikubvisa chipatuwo mitodzi yangu kutodori mwana ngaivone even wo mwana pedhaningeno vathu ili vadzi lamunyalidhivaninoni heli vadzi lamu ndi omwangangwa chipinga cha mwana wa miyanga omamaho damu lene ndali mama orova ndoyo kurunga mwana wa miyanga Livhu osala yani asedeli hayani ufi abuya wana muobva ngori na zvine aizviita na kanne nena TV hayani pala atiba neibani ndigidima mimwe mipundu ine ndichibona Livhu ndibona nga ndikobona kosi mara ene uwatuwa atebege na vasidzana abuya nga macheroni ndichiamba anutwa morali una vadzi la ungwa akakovharerwa kadzi la ungwa uri zinambe dzimurume dzimupedzise vathu wanisa mangale moto mudhibe ya last year bebe bo last year na chakana sa mu post bo last year obakodhiva zvoruko gochimbira chihwara vasidzana vachida vazora mudhini wanga ndingasi diposte ani ngambone ngori mitodzi yanga inodharesa Livhu chipinga kena ndikobunga ruzinani aningobvarwa nganini tanyimira mwananga ambani onibvaira gai Livhu ngwani kamini omuthu even murito prophet murito uyazvidiva vaemrende vazvidiva urumango uyazvidiva wakreshi yapo manini ndomutaruchidza nga enoni nyimera vosocial worker vodhisawo muchidzi mudhini wanga vayazvidiva ndavabuza nda atichatoda muthu ndikutoda vodhiphina ndodzula na Livhu bva 2011 ndosomodzula naye mukukuni ndichikoshengera ndaviya ndasvamutana ndobhebha ngaoperesheni ndobhebha ngasiza ndichibhebha muope ndasvamutana ngazvisibe nena Livhu richikorengisa zvisibe chisibe chamasofa ndasvamutana namusi mune Livhu handisa muthu ndichimubudza ndichiri Livhu ani zviripona mune zvakudhira chakarawo muna ngaradhipinana ambuza riti ene mukuni yangourara mwana wamiyawo chikomba uyazvidiva zvote ndiyene odo anjiya chiridzini ndabuya ndakoropa kupaseji kutukutukuri ndikonoedhera na mwana na Livhu ndikarisa ndinaye even alimera yodha yangwana basigiro oirenga ana 4 namusinne nchina chine ndachiamba ngori atina cherede mwana wamiyanga onofisi Livhu nangovera obuya jenisa 1.5 ari kandiye Nazareni ndiye chikoro ndibulira zva computer na mini Livhu ala hele 1.5 ari awu andimwo muthu mudhini wawe ala hele cherede ari anikuya chikoloni ahwara tunudza nga yadziposa mudhini wa mukomana wanga ari nidha chikoloni yaningei ngauri ndifuna Livhu ndaita butsiru ndaenda zura na Livhu vathu lachikotoda wisa Livhu ndiwisani muthu wondatambura naye najena ka Facebook yanga ndidobona piki dzanga dzothe ndina Livhu karesa ubva 2011 ndikodzura na Livhu ri ḓo kombetshedza yazwo zwino muthu uvha ro to ima utophosa zwiṱuku ri tomekanedze ṱhoho dza mafhungo SABC News yodimisonga yoṱhe nahone sa GCA i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM Mura vundu wa North West Bojob Mukhoro vo panela muṅwe MEC wa muhasho nepo vunduni President Vho Ramaphosa vari zwo vhewa tshumelo ya muvhuso nga fhasi ya muhasho wa ofisini yavho zwi
ḓo thusa u dzanyulula iyo tshumelo ho lavheleswa ṱhoḓea vhadzulapo vha ḽino shango. Ngeno komiti ya muhasho wa zwimapholisa phalamennde ni khou ḓo thoma na ṱhoḓiso dzayo malugana dzikhakhathi na u tswiwa thundu mavhengeleni vunduni ḽa KwaZulu-Natal na Gauteng musi uno ṅwedzi u sathu u swika magumoni. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga awara ya u thoma. Kana muḓumela kha heyi audio vha dzhiele nṱha zwitevhelaho muthetshelesi wa Phalaphala FM ri tshi khou amba nga ya mafhungo. Madzina a vhana vhaṱuku ro ita uri a songo vha hone ri a nongole na maṅwe maipfiwo ane a ngo to tamba zwavhuḓi zwi tshi khou bva kha uri muambi o amba a kha nyimeleḓe ro a nongola na one ra a bvisa. Hezwi ri khou zwi ita hu tevhela mulayo wa khasho khathihi na wa tsireledzo ya vhana vha zwi pfesese muthetshelesi fhedzi kha ri umele kha hezwi zwe ra vha ri tshi khou pfa zwo phanḓa musi ri tshi ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo. Baba ya zwiḓivha ndi ruwa sa nowa nne fheḽa muḓini ndi ya lala toilet tshifhinga tsha itiwa dzi award dzawe dziḽa dze dza ita dzi wadi hafho town hall Thohoyandou ndo vha ndi siho kha dziḽa dzi award dza Livhuni a dzi ngo ita town hall mani dzo itiwa fhano a thi u ḓivhi ngori thi ngo ya thi nga u ambi mara ndi si na thavha ḽiṅwalo a thi ngo ya a thi ngo vhidziwa o ya a tshimbila na muṅwe musidzana a tshi ri khou shuma na no pfi Malondolo vha fhedza vha tshi vho lalana aya tshimbila a shuma na muṅwe mudala Jeni o ya eḓela naye a ri khou shavha zwo ri Jeni u ḓo shavha thavhani guest house nda Livhu wani tshi eḓela na muthu a si na mbete muthihi nda dzula goleni Livhu a lala vhusiku ho ḓo swika ḽitshitsha a ri khou linda Jeni nda humela hayani Jeni a ṱuwa ya Pitori a vhuya muḓini wanga nda ri tshi khou ṱoḓa Jeni fhano Livhu a ri Jeni u khou muthusa Jeni a ṅwala Livhu a ya dzhia mutshidzi nda ri mutshidzi thi muṱoḓi hapfi u ḓo dzula ngoni muḓini wanga hoḽa muḓi ndo u fhaṱa na Livhu even khamusi ndi songo bvisa tshelede ndi nne ndo ita uri hoḽa muḓi u fhaṱiwe ma hoḽa Livhu o ya ntshavha ṱuwa 3 months ya boda mamini a ri o neta nga lunyunyu lwo nga nne ngori ndo vha ndi tshi khou hana vhusevhi hune ya vhuita tshiṱuwa vhege yoṱhe a vhuya tshitshatha dzi ḓorobo na mini ndi tshi khou lwala o ya ha postiwa zwinepe zwo namudzana wa Tshakuma ngei a mu itela na party. Bluetooth mode. FM mode. Iron Man. Tisisanga Livhu even a dragon ndo zito dzadzo tombalela connection ndando that's one ndo Livhu on thenela message ngari uko Jeni uko dodala ndatenda uri Jeni kha dodala ndandi ko dodori Jeni aya message ya dragon ngori muchiro hari munne vhubalela chimwe tsheneli so ndisi ṱoḓo gwa Livhu ono phezelesa tshifhinga tshelede dzanga dza tshikolo ndi tshi tamba stokopela ndi fa ene ndi tshi ari tshonise a tshi ṅala ndela tshelede yoṱhe a ṱuwa nayo ndi na ṅwana muhulwane Livhu a mu post ya kha Facebook Livhu na ṅwana no fita a mu post ya kha Facebook nne ndi tshi ri mulandu ṅwana nga ndisa yo mudzhia u mbuza uri na ini thoma niyo dzhia ṅwananga why Livhu a tshi lelo ndi fune ṅwana wako balelo funa wanga ene muna ta funi ṅwana iyo swili ya ishumisa u dzhia mutshidzi na Jeni a sa ishumisa u dzhia tarifane ṅwana wawe arali tshi ndi vhenga ṅwana wawe tari swili yawe o ishumisa kha mutshidzi ngori mutshidzi wo ambara tshikete na Jeni even nazwo zwina zwa jacuzzi yawe nge a tshi ya dzhena na Jeni ndi hone ndo ri tshi bva fhaḽa na wesa a fonela kuluma ngori dani kaidze miya mofe vha khou pfa uri vhono madzi nyange wine ndo inwa ngeni havhala vhadzana vha ngeni nthuni TMH ndi thanzi ndakha mphele bedelo luthenda linwa ngori nda ndi khou pfa vhuṱungu zwithu zwo vhasidzana vhoṱhe vhono ḓa vha dzula hatsho a thi vha ṱoḓi ene na mutshidzi tshi nga dovhida mfuna nne ndi na ṅwana ndi dzula ali na ṅwana wa musadzi nne o ḓo wa pregnant na mutshidzi o ḓa pregnant hashu ai ndi tshi amba zwithu ndi muḓi ndi khou amba ngori ndo ṅwa ene na musi tshi ngo ṅwa tshithu on tsiyani nga matshona a tshi khou ṱoḓa u nthwa nda ri mutshidzi kha thomi ya ṱanzwe plate a ri ndi khou bva naye ndi khou ya Ṱhohoyandou nda ri mulandu vha ya vhasedza athu zwino ho vhilingana hu na musidzana ene tshawe ndi u vuwa a tshi ṱamba a tshi vha khou shela na maḓini a li vha khou tamba tshibune nduni yanga ye nda i tambulela miṅwaha minzhi ndo neta nne ndo to fari na musi zwo yesa na musi o vho mbvalela nduri futhi a khou ṱoḓa dovha nṱha nda ri Livhu ntheni mara na musi ndi zwezwo ndi lwo fhedza vha mu vhudzisana ene muṋe u ḓo vha fhindula ndo ri kha nthe mara na nthwa Livhu na musi ndi lwo fhedza ori a tshi to bva fhedzi nda sokou mu sedza nda ri hezwi zwa na musi zwo yesa ndi ḓo vhuya nda fa nne ndi na zwinepe zwinzhisa kha foni yanga a zwiḓivhi zwo ndi nazwo o vhuya ntshipekanya kha goloi ya limera Livhu nne a tshi khou ntshipekanya
achiri kandi yambo zvondifunana nanye obva ung'ara mudhatu wa 3 months achiri yakusiko mchipekanya ndifunana nanye obotoera mini chipinga cha documentary ya chizi goyi wa wheelchair wapo mchinga omudifona longo muna benda bachonisa cherede mungana wano walivu ari nyaga lomuna ndifunana nabo anyisa nandoni takani busiku ari ndikoni bulera anepa ndikamba suza last month rishibo biyenda ndibirani pamene ankubera farero ndona dwa ndi sorry for what akuntambuza ne untambu ndona viwezo zvinenge na ziposta ndorwana muope ne ndikozwa nichitama na bundu rwana bundu wanga nkwe adona kamwana wano uri muna chimwe chitohu ara hoba chifiti mufunda dando tuwakale sambara zviko for is enough muwana to dalibuka mujie ndoneta ola mudindo upfa ndoneta ara ni bati nichidiva nichibara bati vari nachitoshango ni barani nalivu munaona chimwe chikubusa Mulezane Midlands Marisburg Para FM Rinam Misiote Tshiko Para FM na Mr. MG Moratando Rechkwamba zvino mtichelesi minete yonoita 2 musi rechkori bakawara ya utoma ezvo zvebaba vachikupfa poka audio ndi hava mufumakadzi vebaba vachikotaluchedza rotoriba riba pechipinga vataluchedza zvote zvobva poka uri rolingedza uri kwamane navo rutingo rolira vamba na mubveledzi kanari vari vachivofara vadobuya murahu mubveledzi aisirumirana milaedza ailingedza vonobuyerera kavo mashudu maviri rasichava wana honeha hava vachinnani vonopfipuli voni madhaje vane vadividza uri vafi Sabc Livhu zvoitiyawo ndizvo uri mubveledzi nanepo olingedza uvakwava ari achifounera kana achirwara rutingo rwatanganidzwa nga muthu wa mufumakadzi eri vangasikone uwamba kana avaho zvenezvo zvasiya risakova navo vothe havo pedzi mafungo avo ndi one era dzula khao arali vothethelesa zwavhuḓi heyo audio yera vari chikoitamba ya hava mufumakadzi vatozvipfa uri voamba nga madzina a vathu vaamba nanga chiimiswa voamba nga chiimiswa cha Enrand vaamba nanga dzina la muthu ononga Vopulu Mango khava Vopulu Mango voamba uri Vopulu Mango ndi muthu ane nga iṅwe nḓila ri tshi koto isa kha uri ri zwi pfesese zwavhuḓi hotea vho swika hune vha thusa upfi vopfa mafhungo vadzula nṱha hao ndi mufumakadzi Vopulu Mango ri kha ṅwedzi wa vhafumakadzi zwo ralo a zwo ngo ralo vhone vhane vha hone vha ḓo ri vhudza vho Mango ndi masiari ndi masiari avhuḓi mufona vhathetshelesi ri khou livonga maanḓa tshifhinga vho Mango iḽi fhungo ḽi bva gai ḽi khou ya gai zwi tshi khou kwama vhone vhunga vho topoloka kana vho ambiwa kha ya mafhungo mpho nṋe nga January ndo foneliwa nga Livhu ndi tshi kona uri hu na mafhungo hangi yawe then ndi daya ndi tshi swika ḓiwa nda wana uri a si mafhungo vho uri ho vha uri wa muthu lini kana ho vha hu na zwiṅwevho zwo iteaho kha muthu vha tshi tou vha na misunderstanding nga vhana ane vhane vha tshi dzula hanefhaḽa na mini then ramba heḽo ndi nga ri lalala nṋe nda ḓiṱutshela nga vhuvhili ndo fonelwa nga miyamuope vha sumbedzisa uri vha na problem yo uri vhone vha ya abusiwa vha ya rwiwa na mini zwoṱhe zwezwo so mpho muthu arali o ni fonela a tshi khou ṱoḓa thuso ni muthusa nga nḓila yaṋu ine ni pfha uri arali o vho nṋe nda ndi tshi ḓo zwi itisa hezwi nṋe kha nṋe na nṋe ndo fhira kha mbingano ye ya vha ndi tshi abusiwa ndi na mbingano ine ndo rwiwa ndi na mbingano ine ndo abusiwa nga nḓila dzoṱhe so ndo amuvhudza zwithu zwine nṋe zwo nthusa kana zwo ntshumela nṋe ndo ṱuwa nda fhambana na hoyo muthu ngauri ndo pfha uri a thi khou nyaga u ṱuwa ndi khou ita zwa dzi case na mini zwoṱhe zwezwo zwine nda nga tou kona zwone ndi u bva kha hoyo muthu nda ṱuwa then na nṋe nda suggesta zwezwo kha miyamuope ene ndo zwi suggesta na Livhu wo dzula hanefho uri arali miyamuope i ngoho vha tshi khou ri vha khou abusiwa zwi amba zwo ri vhone vha fhambana na Livhu ane a khou vha abuse
ngauri zwine nda ḓivha zwone ndi zwo uri muthu ano abuse ha fhedzi ende ha nga stopi nga nnḓa musi ene muno tou ḓivhudza uri a stope then ni ya mufe vha mphindula uri nṋe a tshi khou ṱuwa thi nga i fhethu hafha fhethu ndi kale ndi hone ndo tou fhaṱa ndo thoma u dzula afha fhethu ho kha ḓivha mukhukhuni so mpho nṋe kha nṋe ndi sokou pfha ungari ndi advisor nda fha vhona suggestion mara arali muthu ene muṋe a sa funi kana a si ready ndi nga si kombetshedze a zwi ntendeli na mulayo nga si ntendeli uri vha wane ndo mu draga ndo mu fara ndi tshi khou kha ri ṱuwe ri mapholisani kana kha ri ṱuwe ni ṱuwe afha muḓini arali ndo vha ndo ita hezwo zwithu nda mukombetshedza kha musi nda ḓi wana ndi tshi khou lwa naye ndi khou ri kha ri ṱuwe ṱuwani afha muḓini na musi nda ndi tshi nga ḓivha ndo no vha na ḽiṅwe dzina ḽivhi ḽo uri ndo ya nda kwasha muḓi wa Livhu muthu ane na khou ṱoḓa thuso kha ini ni ya muthusa arali a tshi khou ṱoḓa u thusea arali a ready nga maanḓa ri tshi khou amba kha mafhungo a abuse mufumakadzi a sathu vha ready ni nga si mu ite na tshithu na tshithihi na musi na tou funana ya lungana na zwa tshifhingaḓe sa nṋe nda ndi tshi nga ya na nga 1 haningei ya vhusiku nda swika nda ḓi amba zwine nda khou amba zwone nda ḓi amba na zwo uri habe na lovha ni tshi khou rwana vhana vha ḓo sala vha tshi khou tambula mara ngauri ni ya mufe vha sathu vha ready ndi zwine nda khou tou pfhesesa zwone vho sokou pfha uri kha musi Livhu ḓo tshintsha ni ya mufe vha na zwithu zwine vha nkhumbela zwone uri ngori ndo fhedza ndi tshi khou uri arali inwi ni tshi sa ṱoḓi u thusiwa nga nḓila ine nṋe nda khou ṱoḓa ni thusa ngayo ndi mini zwine na khou ṱoḓa ngauri ndi khou tenda kha uri ni na tshithu mbiluni tshine ni ambidzela tshone uri ndi ni thuse ngatsho ari nṋe ndi sokou vhona ungari Livhu u a ni pfhesesa so ambani na Livhu uri a tshentshe nga ri ni ya mufe zwithu zwine zwi nga si konadzee ndi zwa uri Livhu a tshentshe ngauri nṋe ndo amba naye Livhu ndi ḓo amba naye ndi ḓo mu vhidza nda amba naye no dzula hanefha na ene muṋe Livhu nda ḓi amba naye uri Livhu zwo ri ni ya mufe ni ya vharwa ndi zwone na arali ni tshi khou vharwa zwa vhukuma ndi mulandu muhulu Livhu ndi kha ḓi tou humbula a tshi ri zwi amba hafhanoni ra fhedza ri tshi khou sukumedzana kha musi ho ḓi thoma ni ya mufe vha khou sukumedza ende tshi khou ri ndi khou biḽiva Livhu kana ndi khou biḽiva mi ya mufe nṋe a thi zwi ḓivhi zwo ri o vha khou itea mini ndo tou vhudziwa a thi khou ri ni ya mufe vha khou zwifha a thi khou ri Livhu o vha a khou zwifha nṋe ndi tou vha muvhidziwa ane thi ngo swika nda wana nndwa i hone mpho ndo tou vhudziwa upfhi ndo rwiwa sa zwezwi a vhudzisa zwone vhathu mulovha ndi tonga vhathu vhoṱhe ngauri ndo zwi pfisa zwezwiḽa a thi tou vha vhona tshifhinga tshe nda ya nda wana zwi tshi khou itea arali ndo vha ndo yavho nda wana ḽiṅwe ḓuvha zwi tshi khou itea ngauri ndi muthu wo funesa video ndi muthu wo funesa founu nṋe ndi funesa u rekhoda zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwino itea nda ndi tshi nga ḓi dzhia kukilipi nda ṱuwa nako mapholisani nda ri hoyu wa rwiwa nda heiḽa kilipi ndi nayo zwino ndi sina na tshithu na tshithihi tshe nda fara ndo tou vhudziwa nga miya mufe vhane miya mufe vhone a vha willing no ya police station vha vula case tshetsho tshifhinga nṋe ndi tshi swika police station ndi ri mini ndi swika nda ri ndo ḓo u ripota Livhu uri mini uri ndo wana khou itani ende tsho thoma habe nṋe a thi tu vha psychologist a thi social worker thi shumi na hezwo zwithu ndi tou thusa muthu nga through experience tshine nda vha natsho kana zwine nda zwi pfhuka kha dzanga marriage na u eletshedza muthu uri hezwinoni zwithu zwa so zwi vha zwi abuse muthu ni tou takuwa ndi kha ḓi humbula miya mufe vha tshi ri kha nṋe ndi ḓo takuwa nda ya gai nda ḽa mini nda ri miya mufe ndi khou humbula uri ni ḓe ni thome u shuma crate u thoma hoyu ṅwedzi u tshi tou fhela a thi ḓivhi na vho Mango ava ntendele ri thome ri tou rengisa zwiṱuku ri tshi vhuya ndi ḓo humbela uri vha tou pfufhifhadza nga maanḓa heḽi fhungo ndi khou ḽi pfha fhedzi ri ḓo dzhena fhaḽa kha uri vhone vho ri zwi pfha vha eletshedza zwifhio ṱhamusi vha dadamale hapo fhedzi kha vha ḽi fare ngo tou ralo ri thome ri iye mavhengeleni ri ya vhuya mntwana nṋe ndi tou swipela fesheni ntswa ndi tshi khou vhulungela hedziḽa dzi meg dzanga ntswantswa ndi deposita cash mahala ngeno ndi tshi khou wana nzwalelo masheleni ane ndavha nawo kha akhaunthu ndi ita izwo nga nnḓa mbadelo dza ṅwedzi ndi ita zwoṱhe nga akhaunthu ya pure save ndi waneleni yanu kha ri phushe Standard Bank Standard Bank ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi hu ḓo shuma milayo yo tiwaho kana tshi a tshi khou tou hoṱola ka urali
no ba mfarane muhulu khananga ya baba mumiri wanga wa baba Murumu famasi anati yankushwane loke muruva rokuti ngaba tuma mararupezi kutokuto into satori chirema kamupiso tungena zvime famasi iwana tondo memorial shopping complex Monica Church Street shop number 75 Murumu Mediheba na Messina Mansfield sina kawashia keiza na makaba ya Murumu School of Excellence Rudingo 03 379 4901 Kada 064 799 4015 Awara ya mfumira mubili Usika awara ya muraharu Musu muruwo Usika lapnanu Na Mr. MG Muratano Yambo dita ya fenamina zvazvino mineto livakawara ya utawa marikobvera panda na pungo line lopfara mufumakadzi kheba vachikori mna ndikotambudziwa na mwana rivati vane rikotambudziwa nga hoyo ane adividza Sabc Livhu madzina vukuma upfi Livhuwani madhaje pedzi mapungo haya ndione ane rodzula ngawo zvazvino roba richikwamba navo Pulumango ndi mumwe wa vatu vane voambiwa ngahavo chikopfi vopfa mapungo vadzula nthawo pedzi vavonodibvisira khagara zvinji tamusingotopfuipadza vomango rijene ya pakauri vamufumakadzi zvine vangari vosvika one vaita uri nyimelevo ive kuine kha vamufumakadzi samufumakadzi ndi zvipio mpo nesta zvinoenda kufambisa zvone na mufumakadzi ufiyo na ufiyo ane angadambudzo uri ukuabhiziwa mne ndikutozviyambandisa zvitati arali nikuabhiziwa nditotakuwana uwa ndiyezo zvendandaeretedza zvone muntu anoabhiuza ende achikovala uri andisi kare kare ndikuabhiziwa zviyambori azvikopera uzvipedza nditotuwa ngauri arali hoyo muntu asi willing no change zviyambori wozodzira uchikoabhiziwa usvikera mpo arali nisazotuwa zviyambori imwe option yavuviri mapolisa zvino arali nisazoya mapolisani okay ndiumere murau nyana hova na fungo la mwana uri osvika yave wangwani ndikutodzotsundesa uri arali uri zvakuma kuma ava mutu tinenda ndisati zvidiva izvo ndisati vadiva ndikwambori ndasati chandichisolva mwana ove wangwani zvakuma vachivuya voya varipota gai uri mwana vowana mwana angwani orumiwa arali uri zvakuma kuma vova vawilling nochincha nyimele yavo pethu atina zvene sakazvomara ndikokusori arali vasongoimera vone vane chitori chamwana vone vane uri mwana koiwoiteya hezvi zvino ndiyatakuwa vonda mapolisani navone vane vangatibvita kuchere ngauri vakuzikozijori kamusi zvinomala hatibhivi tamusalopedzisira vomango nga nthari ya chipinga vanga rimini richikolemeresa zvoiteya zvinokuiteya ngauri zvikadibvira panda heli pomwe likadibvira panda vamufumakadzi ndi mwedzi wavafumakadzi ngotopfuipadza vanga rimini nne ndingatoadvisa vafumakadzi ngauri hava miya mope nyimeleni vavakayoni asi vone vavoti huna vafumakadzi vanji yangenda na vamwe vavane vava vachikoamba kana vachikomwara ndi vamwe varekadzedzo dzinyimere nyimele ine zvithu zvine zvavaone ndi zvori munna anoabhusa mufumakadzi hashanduki hauna utsibhidzo riri kamusi uchipeya munhu wamitano uzovonoshanduka ndonodziresa naye solution ndi mbiri pedzi dzamutu anotambudza vafumakadzi kana anokwabhiza mufumakadzi ndi uri ayofariwa mulayo udhilane naye nga nzira yawo kamusi udouya aright aiwa nopfara ngabanga ufambane nahoyo mutu tofambana na mutu ane akuabhusa lopfara nga maanḓa vomango rikoliwa nga maanḓa chipinga tera zwavhuḓi ḓuvha ḽavhuḓi vho zwipfa ndi vhuimo ha vomango ndi muṅwe wa vhathu vhane vho ambiwa zwihulusa ri khou lavhelesa ndi mufumakadzi musi vha mufumakadzi vho ralo nahone ṅwedzi hoyu wa vhafumakadzi hopfi kana hovha na huna mavharivhari na kuhumbulele kwa uri vho ri u zwipfa vha dzula nṱha haya mafhungo ndi ngazwo ro rigwe u ṱoḓa u ḓivha uri na ngoho zwo ralo na fhedzi vho vha pfa ṱhalutshedzo yavho uri vho zwi vhea nga nḓilaḓe hone ri tshi khou amba zwa zwino minete ndi ya 10 ri tshi khou livha kha awara ya u thoma vhaṅwe vha vhathu vhane vho ambiwa ndi vha hei khamphani ino pfi Rand advocate ntambeleni Randicheni ndi ene murangaphanḓa wa hetshi tshiimiswa kana hei khamphani ndi ḓo ri ndi ene ngauri ri dzithanga ro dzhena roṱhe tshikolo fhedziha ndi ḓo kombetshedza uri vho fhedzi ndi tshi vhuya ndi khou vhuya naye I will not have this house degenerating into this.
amasomo ya bubiri usika abara ya boraro musu muruwo usika gatanu na Mr. MG Moratando. Kwa zwino menetendi ya ibotodo itatai na hafu za zwino liba kawara ya utoma parabara FM SABC mbega ya mshimu hei kadiba Tshiko Tsha Mafhungo ndivo na utali tambe Moratando Zwanzi University ziyafana ndi azwiti ufa ngori inu nono ba umwe nono umwe azwifika ngauri ni advocate gore ni advocate tambe ndibo randi cheni chamba na PA wanu rai borandi cheni koya khako ndoruga bezo siyanduseya borandi cheni ndi advocate randi cheni ndiba nerikodo amba pari kodaberesa company yabo ya Enrand ndi imwe ya company dzine zoambiwa nga hadzo nga abamfumakadzi bana bakore hatambudziwa na mwana nga hoyo nopfi SABC Livhu katina uri vana bushaka na hoyo nopfi SABC Livhu ndiani apfilibone madaje madzina wa bukuma fedzi upfibe wesa Enrand ni adiba zwimwe zwo tambudzwa nga abamfumakadzi dzina labe lotopolwa nahone beone tshidipindulela ningari mini ndolibwa mpho ndithome ndi libwe na bathetshelesi na vatikedzi ba Enrand aponda mpho elifungo loswika khanne mulova sa shoko sa zwithu zwine muthu atonga nduri omodzi sokoto mangala oruwa tshifatuwe chinga mpama lava lifungo le ndabona uri ndi teo lisedzulusa ati teo to sokoto uleli chaloralo bunji ya vathu ubva chamulova mpho dzi WhatsApp dzedza dzikuswika dzi phone call dzikuswika dzichiko toda uri ri bvemulomo fedzi ra bona uri ari bvemulomo ri songo thoma khamsira sedzuluso uri ihina na echichimiswa cha Enrand choba chichiko diva nga mafhungo na mpho nesa samulangulu mchimbidzi wa Enrand zwoba songo swika khanne irandi ntalutshedze ngoralo fedzi ndari ndichi toduluso uri ungadi wana uchikuri azwingo swika khaiwe khamsi zwo swika ofisi na ofisi ni ndari ndichi inquire ndawana uri ahuna information yo dao nga uralo nga ndaha muṅwe wa vhashumisani na rine we a ḓo swika hari hai man hapa mufumakadzi miamope ho ḓo vha na tshifhinga murahu hapa a zwina tshifhinga tshilapfulapfu ngo to ralo he vha swikelela vha rumela WhatsApp kha nomboro dza honula mshumo vha tshi kusumbedzisa uri hey sa mufumakadzi vha share naye sa mufumakadzi vha swikelela he vha tshi komutalutshedza uri ndina challenge ya uri ubva uswikani ha nwana hoyu ane ri ḓimuvhona roṱhe ano pfi mutshidzi a tshi khou dzula haningei na Livhu zwi vhanga dzikhakhathi mutani wawe zwi vusa pfudzungule ndi afha hoyu mushumisani na rina tshi vhudzisa uri ula ṅwana o swika hani hapo khapo vha ḓi sumbedzisa uri o ḓa na ma social worker ndi vhuṱanzi he nda vhuiwa mphorathani na vhathetshelesi o ḓisiwa nga social worker ndi afha hoyu mushumisani a tshi amba uri izwo lo raloi ndi zwa ndeme uri vha humele kha ma social worker o ḓisaho ṅwana vha vha ṱalutshedze vhupfi havho ha u ḓiselwa ṅwana na zwine vha khou ṱangana nazwo muḓini lalala nga u ralo mpho kha advice ye hava vha sumbedzisa uri vho mufha yone which was ndi tshi zwi sedza nda vhona uri sa mufumakadzi na mufumakadzi vho vha khou pfa uri vha khou amba nga tshavho fhedzi a sumbedzisa uri conversation ya guma nepo zwa swika na ngeno kha vhulanguli ha Enrand kana kha nne ndo rali zwi si swike mpho ṱhaṅwe u sa swika hazwo zwi nga ḓivha zwo vha zwa uri vha mufumakadzi na mufumakadzi vho ḓi pfa uri vha khou amba nga tshavho na advice dze vha pfana mufumakadzi muṅwe ngaye u ḓo isa phanḓa nga u ralo u vhuya u swikela mulova mpho ndi tshi khou rumeliwa dzi video dzi tshi khou sumbedza uri vha Enrand vha zwi ḓivha zwine ndi pfa uri ri tea u ṱanḓavhudzela lushaka uri u ḓivha ha Enrand ndi nga heyo nḓila mpho na vhathu Zambori advocate wora ndi tsheni vha khou ṱalutshedza mafhungo a kwama vhushaka havho na tshumisano ine i hone bukati havho na hoyo no pfi SABC Livhu no ri ṱhamusi zwi a dzhena vho
na kha ane a kwama helisia thamusi vha nga to ṱanḓavhudza zwiṱuku haya mafhungo a kwamaho vhone na tshumisano na hoyu ono pfi SABC Livhu ri tshi khou lavhelesa vho heḽi fhungo ḽe ra dzula ngalo zwino ya mphona vhathetshelesi vha Phalaphala FM enrende vhathu vha ya i ḓivha ende kanzhisa fhethu hunzhi vha i ḓivhela zwivhuya ri vhathu vha funaho vhathu ri vhathu vha thusaho vhathu vha nga tevhelela history yashu yoṱhe na tshiimiswa cha Captain SABC vha ḓo zwi vhona uri idea khulwanesa iva i ya hune enrende yavha i tshi khou sapota vhathu vhane vha vha vho topolwa kana vho ya kha tshiimiswa cha Captain SABC Livhu vha tshi khou humbela zwine vha nga vha tshi khou humbela zwone rine ri shela mulenzhe hanefho kana ro topola potential ya tshiimiswa cha hetsho ra vhona ri sina gonova la uri as long as hu thusa community kana u thusa lushaka lwashu sa vhavenḓa ri ḓo zwi support zwino relationship ine ya vha i hone muṅwe muthu o dzula ngei nnḓa u a tea u i pfesesa uri ndi relationship ine rine ri vha ri tshi khou thusa lushaka through muthu angaho SABC Livhu na vhaṅwe vhanzhi phambano ha ivha ya uri musi ro thusa lushaka through SABC Livhu in return kana nga murahu nga u ndivhuwo dza SABC Livhu u a kona u vha zwino a tshi vho ri advertisela a tshi vho amba nga riṋe uri vhathu vha ḓivhe vhuya hashu ha company ine ya vha hanefha local around Venḓa mphona vhathetshelesi so a ri tu vha na relationship ya u pfhi kha musi ri swika hune ra dzhena deep kha muṱa wa tshiimiswa cha Captain SABC orali u fana na kha dziṅwe dzi platform kana tori dziṅwe dzi platform dzine ha vhori enrende i advertise hone a swika une ya dzhena deep kha mafhungo a uri hu khou itea mini kha tshiimiswa ichi fhedzi rine sa enrende mpho ndi khou nyanga u bvisela khagala na vhathetshelesi uri sa enrende kha ro bilufhala arali vhuṱanzi no khou ambiwa vho vhuṱanzi ngoho rine ri vha ri sa imi nazwo mpho na vhathetshelesi na sedza vhathu vhane vha ri funa vha ri supporta ri tshi tshimbila hoṱhe ni pfa vhathu vha khou ivhidzelela enrende kanzhisa ni ḓo wana uri ndi vhana ndi vhafumakadzi vhane vha vha khou vhidzelela enrende yavho rine ri kona hani u sa vhaisiwa nga tshiimo tsha mufumakadzi angaho Samia Mofe orali a tshi khou ṱangana na tsho mpho na vhathetshelesi zwi tovha uri a zwo ngo vha zwavhuḓi uri kha nne sa mulanguli mpho kana kha ofisi ya enrende a zwo ngo swika hune ra vha tshi nga namba ra ḽi dzhena fhasi ra provider guidance hune ra nga provider hone ra invite zwiimiswa zwo teaho uri zwi dzhenelele kha masia a dzinyimelo dzo raliho dza miṱani na vhathetshelesi mushaka vheiwe na hoyu ane ro dzula ngaye zwino musi lo rali ndi vhune ni ḓo vhudzanya tshiṱangani kana huna zwine ṱhamusi na nga vhudza vhathetshelesi u ya phanḓa zwine nda tama u vhudza vhathetshelesi mpho ndi zwa uri vhunzhi ha vhathu ni a pfa vha tshi khou ri sa muambasada wa vheiwe itani hetshi ndi nyanga u bvisela khagala vhathetshelesi uri rine ro rali dzi ambasada dzashu dzo ḓala ndi shango ḽoṱhe kana tori ndi Venḓa ḽoṱhe ambasada ndi vhathu vhane vha tshimbila vha tshi amba vhuya hashu kha lushaka zwa amba uri a Livhu orali ene u wela kha vhathu vhane vha tshimbila vha tshi amba vhuya hashu sa enrende u fana na vhaṅwe vhathu vhane vha vha itela dzi tshumelo vha tshi tshimbila vha tshi amba vhuya hashu ndi dzi ambasada zwino kha Livhu orali rine ri ṱoḓa a tshi vhea nnḓu yawe kha order u swika tshifhinga musi huna dzi allegations dzo raliho ri vhona ndavhelelo yashu ya uri ri tea u vha ro ima ra cheka ra observe ra mufha tshifhinga tsha u dzudzanya nnḓu yawe na zwiimiswa zwo teaho zwi tshi khou dzhenelela u vhona uri heḽi fhungo ḽi tevheliwa nga nḓila yo teaho rine sa enrende ri sa ḓibaḓekanyi na u tambudzwa ha vhafumakadzi na vhana mpho na vhathetshelesi vhane vha dovha vha vha dzi client dzashu heḽi fhungo ḽi khou fhisa zwino ri tshi khou amba tambe ri khou livhuwa nga maanḓa fhedzi ni sa ṱuwa ndi ṱalutshedze vhathetshelesi uri heḽi fhungo ḽi khou ḓo fhisa na u fhisa u ya phanḓa ngauri SABC Livhu khoyu khou nthumela mulaedza zwino khou ri ndi hone ndi ḓo ḓa nda amba nga nnḓa hezwo muṅwe wa havhaḽa vhafumakadzi kana tori vhasidzana vhane vho ambiwa u pfhi honga ho vha na zwiṅwe khavho na SABC Livhu houḽa we a vha a nae
dzina ndi nyini ndikombera atogidimela pala kha microphone hola totalutshedza dzina ngo tabanyedza ndo wangwa dzina ri ḓovha ri uhone zwino anefa ndinyi ndi Jane aha ndi Jane hola ane oba chikwamiwa ngaye uhone fhedzi na Sabc Livhu uhone bo Victor Mabidula ubva kha commission ya pfanelo dza vhathu na vhone vha hone ri kha ri ḓo amba navho fhedziya kha ri ṱanganedze mafhungo a wari yo thoma zwa zwino tambe riko livhuwa nga maanḓa tshifhinga there ri ḓo amba tshifhinga ni tshi ḓaho ngauri heḽi fhungo ndi fhungo ḽa ndeme vhukuma ri khou livhuwa nga maanḓa u pfha vhupfiwa vhewa sa Enrand ndi khou livhuwa mpho Phalaphala FM na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM ḓuvha ḽa vhuḓi ḽidzabe masiari mafhungo. SABC News yo diimiso nga yoṱhe nahone sa dzhisia i vho ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga fhaṱuvhani ḽidzeɓe ndo livhuwa thando tshifhinga ndi awara ya u thoma hu khou tevhela mafhungo kha Phalaphala FM. Murangavundu wa North West vho Job Mukhoro vho panela MEC wa muhasho wa zwa mavhusele kudzule kwa vhathu na zwa sialala hanefho vunduni vho Muluki Kwaile zwidombedzwa zwinzhi zwi ḓo vha hone kha maṅwe mafhungo nga vhuya. President Vho Cyril Ramaphosa vha ri zwo vhewa tshumelo ya tsireledzo ya muvhuso nga fhasi ya muhasho wa ofisi yavho zwi ḓo thusa u dzudzanyulula iyo tshumelo ho lavheleswa ṱhoḓea ya vhadzulapo vha ḽino shango. Na musi ḽo ḓovha lula vhuvhili Vho Ramaphosa vha tshi khou ṱanziela kha komishini nga u tou tevhekana nahone vha khou vhudziseswa nga ha tshiimo tsha tsireledzo ya muvhuso. U ya nga muvhigo wa ṱhoḓisiso dzo itwaho nga tshigwada tsha ṱhoḓisiso nga ṅwaha wa 2018 miraḓo vha tshiimiswa tsha tsireledzo ya muvhuso vho ḓidzhenisa kha zwiito zwi siho mulayoni nndwa dza zwigwadagwada ngomu kha ḽihoro ḽa African National Congress na u tswiwa tshelede nga vhunzhi. Vho Ramaphosa vara zhendedzi ḽa tsireledzo ya muvhuso vhege yo ḓaho vha vhea mishumo ya hone nga fhasi ya ofisi yavho musi vha khou shandukisa minista za cabinet. Having a national security advisor like Dr. Mufamadi is going to help to reposition, to realign the state agency. And I think many of the people who are in that agency welcome this move because we are going to align what we think to do in the state with the work that they have to do. So it's going to be on a much more positive level. Vho Ramaphosa vha vhono ḓiamba zwa uri hu na vhe vha amba nga zwiito zwa vhuyaḓa na vha muṱa wa Gupta nga ṅwaha wa 2011 fhedzi avho vhe vha vha tshi khou humbulelwa zwa uri vha kwamea vha khou wana tsireledzo u bva kha zwiimiswa zwi yaho nga u fhambana. Vho vhudza mudzulaphanḓa wa khomishini Vho Raymond Zondo zwa uri vho vha sa zwiḓivhi zwa uri ho vha hu na vhushaka tsini vhukati ya minista wa kale wa khabinete Umalusi Gigaba na vha muṱa wa Gupta. A number of key people inside and outside the state were strategically placed, played the role of fully capturing the state and achieving the ends that they had in mind of pursuing their own manifested itself because it was a web, and if you could, as they say, connect the dots, you'll find that the dots do connect. Komiti ya muhasho wa mapholisa Phalamennde ni khou ḓo thoma na ṱhoḓisiso dzayo malugana dzikhakhathi na u tswiwa thundu vunduni ḽa KwaZulu-Natal na Gauteng musi no ṅwedzi u sa swika magumoni. Zwi khou tevhela u vha hone ha nḓaḓo arali hu tshi fanela u vha na komiti yo ṱanganelaho na dziṅwe komiti dzi lavhelesanaho na mulalo na tsireledzo. Ho dzhiwa thundu kha nga vhunzhi kha mavhengele a re hone vunduni ḽa KwaZulu-Natal na Gauteng. Ho vha na mpfudze maḓana mararu vunduni ḽa KwaZulu-Natal. Mudzulaphanḓa wa Phalamennde ndi Vho Cedric Frolik. The committee is now scheduled and the terms of reference to be considered by that committee the 17th they will consider the terms of reference, and a week thereafter on the 24th they will start the inquiry. There were some uncertainties that we had to deal with in terms of the rules. That has been dealt with now, so there shouldn't be any difficulties now for that committee to proceed. Una miduba mirafaka zunga tuchizwa vukhetelo shangoni la Zambia musi kwa fora khetho gute na zabo president mafura khetho idzo oba oandazo ambanga ekonomiko balelwaho ngeno dalesa zwikorodo na ushaya mishumo.
President wo Edgar Lungu vana bakoda chikala cha bubiri bakole banakedu kurane bukumo bakamuranga panda wale oroliane ziwaka inde ichilema Ramaphosa wa BBC nomsama seko wabiga. Long queues started forming as early as 3 a.m. Most of the people queuing to cast their ballots are young people, some even first-time voters. They're looking for improved economic prospects and more job opportunities. I'm hoping that my vote will bring change for the country. I feel good, especially seeing young people turning up. It feels really good. I don't think this has happened in a very long time. Each voter is given 4 ballot papers in which they will elect a president, mayors, members of parliament and local... Job Mukhoro, wapandela emisi wa mwangashi kusere, kuzule kwa batu na zwasi yarara, muluki kwa ile mapungu atawera honde zubabaida onenga waria bubili. Uwana mga mapungu bangari wana Facebook, siatari la shofis la mapungu ka para FM, Twitter ndika @para mapungo. Na mapungo ya kapara FM babo adisoranga SABC News yodi misonga yote naonesa jisia. Tshiko kapara FM na Mr. MG Moratando. Kwa mazojino minete ndi ya sumbero vaka wara ya utoma kulibu ngamanda patuwa nilidzebe aneori nacheza mapungwa wara ya utoma honea rutakulu ni rutalo bubili mbega ya mshumeka diba Tshiko Tsha Mafhungo ndibo na butali ndi apala hune boba bachikotia boba bachikotanganedza maswa azwa mitambo ahone no kupfala manji ngamanda zwa mitambo pedzia na musipedzi vadori farela aringa doba na maswa azwa mitambo pedzi ione mbega ya mshumeka azwa mitambo madekwana une vadotanganedza mapungwa ayo bvanga wara ya sumbe swika nga wara ya maro ndi une vatanganedza maswa azwa mitambo ne zwa zwino mutishele kubvira panda na hembeka ya mshumo ya Tshiko ndipfe mpho MG Ratando atinda othendi na mveredzi chililo Donald Kanare pana museri chitanganedza mapungo ndo batalutshedza uri rina vamwe vaeni vane ri dova jia kha heyi mbeka ya mshumo na musi zwino ha khani mbo dzena pasi kha nyambedzano na J fulufelo ahulera holane oba tshikothusiwa nga Livhuwani Madaje SABC Livhu una zwinji zwine akhoribudza zwitamo zwifirisa zwifana uri SABC Livhu oba chinga ukhomuthusa kha zwinwe zwisongo raro husina thusne khoita fana na uri ange ukhoya umurengela zwa zwina fedzi zwisongo raro matoni ya vhathu zwanga kukhomuitela fana na mafhungo aneya afana hona uri achiyo mujia he amujia hone ndi bongelo ndi afurupela odiba na furupedzi dzidza bahone adzingo bya dzaitwa na zvinonga zvenezo Jane ariko bya rachinyana chipinga riko mutakanedza ndi Masiara bote ariko libonga manda Jane mapungo ane ukhoringo omudzura marugana na ile pungo ndi afiyo mapungo mahulu ndi ri Livhuwani ashinjia on tembisa achomujia gai zibade on tembisa zori una sponsora zvezva sponsora zvari ndikuya chikoloni cha firefighter ndika chikoloni cha driving na mushumo wondindera ubva chichecho ever since nanamusi hashamba chitunawa mapungo ndidziro mbudzisa ndidziro amba ngahazvo hauna china kwamba usukuhamba ri ha ngotolinda treatment yanu chipera na limwe mini uamba zvinji ngachipinga zvopamana nawo zvine akhori oba chizwe kari dotusoma leli na kwangalo la uri varambedzi masheleni vachikotea usvika khaene uya ngazvo yabudzwa zvone ndi ami masheleni asponsora zvote sponsora zvo sponsora auna na peni yenda iwana khathuso ya furupedzi sori udoiwana ufana na wiswa chikoloni na zvinonga zvene zvokumuthogomela zvo azvongoraro ya nenisokubona ngari sponsora zvote zvine zvo volunteer uitezvo zvivona ngari nne ati serious ngavuchiro atingodhimisela tamusi izvo zvinokuita uri apfaresa muthu asongodhimisela ukhavuchiro zvine uya nga vanji vavona ungari ene kuthusiwa kutosatoda uthusiwa ndi mini achidhipindulera ngandira ine chimwe chipinga ndiyazama zvihamba on life vatu vavona ngari nne ndisiko appreciate ngandira achiri on life ukodori alive ka Facebook
kha Facebook okay bona ri ne atiko appreciate kama ubiyela kampungu azidraga yeah okay bedzi manwebo ane anga ri talutshedza nga bushaka hawe na SABC Livhu ndi afio ane atama vhaṅwe vhathetshelesi vha tshi a ḓivha bushaka anga na SABC Livhu zwavhuḓi nga nḓila ni zwavhuḓi SABC Livhu nda muvhona ngayo like I was interested in Amandesa because like ni muthu ni like sharp na muthu ni aduthusa or bveledze talent ni ndavha nayo because nga nḓila ine ndi ya kona act ndi ya kona imba ko ngadzibuku ndi ya kona ko ṅwana zwamtana zwirembe ndi ya kona bedzi ya zwomo tshararo ngo thusiwa kha the KLJ ngo ṱavhanyedza bushaka hawe na mme ya mope vhane mme ya mope ko pfede mufumakadzi wa SABC Livhu hoba bushaka ḓe nena mme ya mope randa na nga maanḓa ndi muthu ne ndi nga to amba ndi nga to mambedza na Livhu ndi muthu ne ampa attention nga maanḓa ba mpesesa ba mpfuna and like abatodi nne ndi shita zwithu zwo bvaho kana ndi nhale kana like ndi shituwa phanḓa havho bedzi huna muṅwe no kopfa oya ajiwa a tshi khou thuswa vhona ene u fana na ene a tshi khou thusiwa nga hoyo SABC Livhu upfi nyi ndo muangwa dzina hone bushaka hawe na uyo mutshidzi athera bushaka hawe ene Jane na mutshidzi ndi bushaka vhune babu khou tshimbila nga nḓila ha vhuḓi kusi ya vhuḓi ngani swika tshifhinga like I think like nga nḓila ine hola ṅwana a vhona zwithu zwa Facebook ngayo oguma a tshi khou ntshatsha a tshi khou ndzhiela fhasi disrespecta a tshi disrespecta ndaza muamba na Livhu a sa kona u maintaina like guidance yawe a sa kona u kaidza sa mubebi chawe a dzhia founu a ri vhea kha live kha Facebook u sumbedza zori like ntana mu parents yawe ha u khou bushumisa u khou enjoy ntana mini do zwitana kha Facebook instead of akaidze ukotana izwi zwiambiwa nga vya mutshidzi vha tshi khou amba kha vha live hafha kha Facebook mulovha vhari huna tshifhinga tshe SABC Livhu abva a dzhena hapo yevhelwe na vhani tshi khou edela hone ana mutshidzi hu tonga ndi lodge tina vhuṱanzi ho fhelelaho miya mutshidzi vha sala vho edela goloini SABC Livhu ari vhone vha khou dzhena hu dzhena nṋe ngori havha vhana ndi khou tea u edela navho nga tsha vhukoma miya mutshidzi vha edela goloini itea mini ndi ḓuvha ḽo thoma nṋe nda sa ḓivhi zwo ri khou itea mini ndi ḓuvha ḽe a nsia Thathi a khou vondzhia Thavhani a khou vondzhia sibadela nga madekwana ndi ḓuvha ḽe nda eḓela na Livhu na mope mbete muthihi mulandu ngori muthu anga umbulonga ngori ndi mufumakadzi miya mutshidzi ho tea u vhone vho yaho vha edela na vheiwe ndi ngani SABC ho vha yene wo ḓa edela na vheiwe ni vhasidzana wa tshinani hapo ine ndi nga zwipa anga zwipa vhedzi vhongo ango vha na tshithu hayi tshithu tshifhio je tshithu tshifhio je bana na mbesa ḓuvha zwiṅwevho mara zwabdzekana zwiṅwe vhawe fhedzi ambesa zwingavha zwiṅwevho zwabdzekana zwiṅwevho nda ambesavho zwingavha zwiṅwevho zwiṅwevho zwifhio kha ḓo ri tswelavho zwiṅwevho hezwo zwine ṱamusa khore zwingavha zwo vha hone ndo amba khambe ngoho ngoni ya uri umfarafara umfarafara ula mukha ofarafara ene aete kana farafara na mutshidzi ndi ndote mutshidzi nne nda ndo edela vhukati ene aitani atohana ndatohana a tshi hana nga nḓila omuvhea kha nyimele ine hango futakala khayo kha sia lino kwamana na zwino yelana na vhudzekani umfarafara umfarafara like ndo fila ngari khamusi u khou dzhia advantage zwori u khou nthusa ubva tshe a mufarafara uya phanḓa ene vhushaka hawe naye havo vha vhufhio ngori havo vuwa na u farafarana vhathu vha tsha sedzana nga nḓila iḽa ya vhukaladzi na vhukaladzi kana u thusa muṅwe ngoralo ngora ha itea mini uya phanḓa je pana havona argument yori ine ngoto vha na boyfriend ngalini mulandu
uri ndiko gudisa ṅwana we zwithu zwo vaho ene zwi sedza sa nḓila ya vivo ya nene azivona nga nenila mara na savhe na ndavha nazwo murwisa nga muwe ya na murwisa nga muwe Jane Helipfungo kha ḓo soko vha khou mona hanefha ngauri hanefha nḓuni dza khasho hafho hone ra vha hone zwino ngauri SABC Livhu uri anga vha na tshifhinga tsho amba ri pfha uri u ḓo ri mini arali a vha na mbudziso kha ene zwenezwo musi ri tshi ḓo amba naye ri ḓo humbela uri a dovhe a vhuye a fhindule zwine anga fhindula tere ri khou livhuwa nga maanḓa Jane u ḓo vha a hone hanefha ngauri zwa zwino ri khou tea u ṱanganedza nga thevhekano yashu sopi yashu ya ṋamusi ra pfha uri iyo ri farela zwifhio Phalaphala FM SABC mbekanyamushumo heyi ndi Tshiko nṋe ndi pfi MG Chidivano mapholisani mufumakazi azwindini sheli mutawo u ḓo vha ṱalutshedza zwoṱhe ndiyo nini chipida tsha gidi ḓa ina fumbili ṱahe Phalaphala FM ndi ya koporasi ya khasha Afrika Tshipembe nga vhasendela mushumo wa khobya wa au khobya wa shaba zwanḓa a fhethu a khou shumiwa mapholisani khou shuma man a wamba ngo wa tshisa ma khoni tshela mini mura no kana dena zorita kana mirandu ndi ngonduri una murandu uri ima wo to tsere wari tsere khobya wa timbiyo swika zwino kardo pusha rutoeto karpusha kesi zote zakali dzipapo khobya fara na tshithu ai ngone ndi kotenda uri tshidivana tshi nga sive tsha fhela uyu mulandu munhu wa murapano nikori bini mulandu uyu asiwa kale nikomuzana nga tshidivano ini ni ndo ngari na rushetho nyana ma ati rushetho ngambana emtanga nne ndikhomba zwa mushumo hapo tikhomba zwa miyanga ni kana zwa mdini wa mini vone vachituna nga mulandu wa pembelani kha milandu yoṱhe yo ripotiwa hapa shumela miyanga pano nini ndiko shumela tshitshavha vogamba na kheva khala vathusa ri kona sala ri xilipedzisa ili laswo la xitanga a vathusa vanhu kha va licha swithele vathu va ri thuse ri vogambana kha va ḓo ima nyana kha vathusa vatuwe kha vha imelangi ri ḓo vha thusa sa muṅwe na muṅwe zwi sa ambi uri vhone vha bva gai kana vha ḓivha nyini vha ḓo thusiwa vovea vona nga ri nṋe ndo ri kha ndi thusiwa u ṱavhanya kana mini na tshi ngo ḓala zwa vhupholisa fana tshindi tsha ndemi zwa mushumoni nṋe ndo ḓi to ḓavho sa muthu ndo ḓala tshumelo sa muraḓo wa tshitshavha vogambana kha vha ntsale muraru ya ofisini ndo ri ndi khou tshumelo vha ḓo i wana